it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not as sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini kita akan mengulas lagi umpan pala ayam sote merah, di mana umpan pala ayam sote merah ini adalah produk unggulan dari toko umpan BFS Fishing Jakarta Barat ya. Dan pala ayam merah ini hanya ada di toko umpan BFS Fishing dengan bau khas yang segar, aroma buah ya. Dan alhamdulillah produknya laris manis sampai ke seluruh Nusantara kawan-kawan ya. Dan pala ayam sote merah ini berbahan dasar dari kepala ayam yang di blender halus dan teksturnya tanpa tulang. Apalagi disodok dengan esen matador, esen karya dari Bang Berto yang memang sudah teruji untuk segala umpan alam dan olahan ya. Dan berikut adalah rapot-rapot atau kiriman mereka yang sudah berhasil ya. Di antaranya ada Bang Asep Deni di pemancingan Serengseng ya, Ayah Alip ya di pemancingan Dona ya. Oke. Dan ini ada Bang Kemet ya di pemancingan Serengseng juga berhasil, alhamdulillah. Juga banyak lagi dari teman-teman yang lain yang sudah mengirimkan rapot-rapotnya yang mereka sudah berhasil. Dan yang belum berhasil, mohon tonton video ini sampai selesai ya. Jadi ada trik-triknya bagaimana umpan ini bisa akan berjalan dengan mulus, bagaimana caranya gitu ya. Pokoknya tonton sampai habis, jangan sampai di skip. Oke kawan, langsung nanti kita akan dieksekutori sama angler kuntilanak ya. Ini yang memegang pala ayam sote merah. Nanti beliau yang akan tes langsung ya di pemancingan Empang Kuning Serengseng Jakarta Barat ya. Oke kawan, sekedar informasi untuk pala ayam sote merah ini kadang akan berubah warna ya setelah fermentasi 1-2 hari, apalagi pada proses pengiriman ya. Di sini kita pengepakan pala ayam sote merah ini warnanya masih merah, tapi sampai di tujuan warnanya jadi coklat. Tapi tidak masalah ya kawan-kawan, itu memang yang sudah terjadi memang demikian ya, tapi tidak mengurangi aromanya, aroma segar khas pala ayam sote merah ya. Jadi semakin basi atau semakin difermentasi itu semakin bagus ya. Dan oke kawan, kita juga sudah tes langsung di pemancingan GT Lele HR Sarimin Lubang Buaya Jakarta Timur ya. Ini Bang Berto langsung yang mengeksekusi, alhamdulillah masuk total ya. Bang Berto yang mengeksekusi ya, tapi tidak di shoot
atau diabadikan dengan video ya. Hanya hasilnya saja kawan-kawan ya. Oke kawan, berikut adalah para pelanggan yang sudah membeli pala ayam sate merah. Main di mana? Walungan 78. Iya. Widih. Walungan 78 nih sampai kemari. Ntar. Main di Walungan nih. Duel. Tapi jalan nggak sono? Jalan di. Jalan. Jos. Jos banget ya. Iya. Coba lihat bang, biar ada bukti. Di Walungan 78 nih, jos banget. Pernah naik podium nggak? Induk. Induk, ya makan induk ya? Oke, maaf ya. Iya, namanya siapa bang? Namanya M Rohani. M Rohani. Kalau di Empang namanya apa? Di Empang namanya DA. DA. Iya. DA. Oke, makasih ya. Iya. Oke kawan, langsung saja kita tes umpan pala ayam sate merah ini di pemancingan Empang Kuning Srengseng, Jakarta Barat bersama angler kuntilanak ya. Jadi simak baik-baik bagaimana cara menggunakan umpan ini agar lebih gacor dan sesuai dengan target yang kita inginkan ya. Oke, langsung saja kawan. Langkah awal untuk memainkan umpan pala ayam sate merah ini ataupun umpan-umpan lain seperti biasa kita ngebom dulu ya. Jadi untuk mengumpulkan ikan kita harus membuang umpan kita di satu titik lemparan ya, seperti ini. Ya, sudah dilempar lalu ditarik. Ya. Lempar tarik 5 sampai 6 kali ya. Tujuannya agar ikan itu bisa ngumpul ya. Nanti setelah ngumpul itu mau target ikan rame ataupun ikan induk, insya Allah pasti ada ya. Yang penting satu titik aja dulu ya, di depan ya. Di depan ataupun di tengah itu terserah. Yang penting satu titik dulu kawan-kawan ya. Ya seperti itu. Dilempar lalu tarik ya. Lanjut kita eksekusi. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me,
Oke kawan, kita lihat sekali lagi ya bagaimana lunglep-lunglepnya umpan ini guys. Luar biasa. Bener-bener lunglep ya kawan-kawan umpan ini. Dengan teknik ngebom dulu di awal ya, 5-6 kali di satu titik lemparan kawan-kawan ya. Ini benar-benar berhasil ya, ikan sudah ngumpul di atas. Tinggal kita eksekusi aja, panen gitu ya. Dan atur setelan yang pas gitu ya. Oke, benar-benar umpan ini gacor. Tadi induk juga sudah naik dengan umpan ini ya, luar biasa. Sementara masih menduduki posisi induk terberat sementara 5,55 ya, atau triple 5 ya. Bonus 50.000 ya untuk ikan triple 5 ini di Empang Kuning Srengseng Jakarta Barat ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana pelampung ngetriknya. Ini bro kayak ini. Mantap. Induk berapa satu? Induk satu. Oke, pala ayam sote merah bener-bener yahut ya. Tadi kita lihat bagaimana lunglep-lunglepnya pelampung. Dan alhamdulillah berhasil juga menaikkan induk terberat ya, 555 ya. Selain itu dapat bonus 50.000 lagi. Luar biasa. Empang Kuning Srengseng bener-bener ikannya banyak, ikannya gede-gede, bonusnya juga banyak. Alhamdulillah mantap juga ya. Dan untuk hasil totalnya tadi kita masih belum beruntung ya, karena kalah beberapa ekor saja ya. Tapi yang penting umpan dimakan dulu kawan-kawan ya. Dan untuk para angler Galata Melele recommended banget umpan pala ayam sote merah ini, bener-bener harus dicoba ya. Dan alhamdulillah untuk malam harinya kita main lagi dengan memakai pala ayam sote merah. Hasilnya induk satu lagi kawan-kawan. Kita geser di lapak 40 di sini, induk naik 6,20. Alhamdulillah berhasil ya. Pokoknya jangan ragu-ragu, langsung pesan. Nanti ada link di deskripsi ya bagaimana cara ordernya, bagaimana cara memesannya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.